bakunzi bahiriwe News TV nonye kubasuza kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu. Uyu ni wa mwanya mbagezaho amakuru mba nabasomeye nibanda ku makuru aba ari kuvugwa cyane muri ako kanya. Uyu munsi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 mu mujyi wa Goma ubwoba n'impungenge ni byinshi. Baratinya ko umutwe wa M23 ugiye kuniga uyu mujyi. Bamwe mu batuye i Goma umurwa mukuru w'intara Kivu ya ruguru baravuga ko bafite ubwoba ko inyeshyamba za M23 zaba ubu zigamije kuniga uyu mujyi ugasigara nta kintu kiwugeramo. Ni nyuma y'uko ubu M23 ivuga ko yinzura agasantere ka Shasha kari ku muhanda mukuru wa Goma Sake Minova Bukavu. Ubusanzwe Goma umujyi uri ku kiyaga cya Kivu ibiribwa biwugeramo hejuru ya 90% biva muri teritwari zizengurutse za Rucuru na Masisi byinjiriye ku mihanda mikuru ine ariyo Goma Rucuru Butembo ari nawo ujya cyangwa uva Bunagana ku mupaka, Goma Sake Masisi Centre, Goma Sake Kichanga, Goma Sake Shasha Minova Bukavu. Umutwe wa M23 uvuga ko ugenzura ibice bikikije Sake ndetse na Rubenanga ukuri ihuriro rifite M23 yagaragaye ku mashusho avuga ati kwa gatanu ingabo zanjye zafashe Shasha kandi zizengurutse Sake. Imihanda itatu ya mbere ubu ica mu bice bigenzurwa na M23 sinzira zigishoboka ku bintu biva cyangwa bijya muri Goma. BBC yagerageje kuvugana n'uruhande rw'ingabo za leta ntibyashoboka kandi kugeza ubu ntacyo uruhande ruratangaza ku mirwano ikomeye imaze iminsi kandi yakomeje muri weekend ishize. Bimwe mu bitangazamakuru byagaragaje ko kuri uyu wa mbere ingabo za leta zaba zishubije centre ya Shasha bitaremezwa kugeza ubu n'uruhande rwa leta. Gufunga inzira z'ingenzi zinjira Goma byaba bivuze iki? Umutwe wa M23 uvuga ko ugamije gufunga kugeza ibikoresho bya gisirikare ku ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe bifatanyije bivuye Bukavu. Intwaro n'ibikoresho bya gisirikare biremereye kenshi bigera mu mujyi wa Goma biciye mu nzira z'ubutaka cyangwa indege. Mu buzima bw'abaturage inzira ya Goma Sake Shasha Minova Bukavu niyo yonyine yari isigaye ubutaka icamo ibiribwa biva mu bahinzi bijya ku isoko rya Goma. Emile Bolingo utuye mu gace ka Mugunga i Goma yabwiye bisati impungenge n'ubwoba ni byinshi hano. Niba M23 ifunze inzira ese twamara iminsi ngahe tudafite ibiryo ko byose bituruka hari. Bolingo avuga ko imirwano imaze iminsi yatumye Mugunga haza abaturage benshi basake no hafi yaho bahunga kandi ko ibintu byazamutse ku isoko kubera imirwano. Ati ibishyimbo, ibirayi, imboga, isombe, ifu y'ubugari, imbuto, amata n'inyama n'ibindi byinshi biva za Masisi, za Minova, za Kichanga ubu byaragabanutse kandi impunzi ni nyinshi. Ibiciro byahise bizamuka, ibintu bimeze nabi cyane Goma. Patrick Kalemba utuye mu mujyi wa Goma nawe yabwiye bisati ko kuva bumvise amakuru ko M23 yaba yafashe umuhanda wa Sake Minova bagize ubwoba bwinshi ko niyo nzira y'ibicuruzwa yari isigaye. Inzira ebyiri zaba zisigaye ku mujyi wa Goma ni inzira yinjira mu Rwanda hamwe n'inzira ikiyaga cya Kivu ikoresha amato hamwe n'ikibuga cy'indege cya Goma. Kuva mu ntangiriro nshya z'iyi mirwano mu mpera za 2021 M23 ntiyagaragaje ubushake bwo gufata umujyi wa Goma nyuma yo kugera mu duce turi hafi yawo mu majyaruguru ya Kibumba, ahubwo yakomeje igana mu burengerazuba fata Kichanga na Masisi. Bahaye umutwe wagaragaje guhindukira ugaruka iburasirazuba hafi ya Sake. Inzobere mu bya gisirikare zakurikiranye imirwano mbere zaburiye ko M23 yabigamije gufata inzira zose z'ubutaka zerekeza Goma maze ikaniga uyu mujyi ntubashe kugeramo ibikoresho biremereye bya gisirikare n'ibiribwa kuri rubanda maze ugafatwa nta mirwano ikomeye nk'uko bamwe babivuze. Nyuma y'inama y'abaminisitiri yateranye muri weekend, Minisitiri w'ingabo za leta ya Congo Jean Pierre Bemba yatangaje ko inyeshyamba za M23 zikomeje kongera abarwanyi n'ibikoresho ngo zikomeze ibitero nk'uko abisubirwamo na televiziyo y'igihugu. Bemba yavuze ko izo nyeshyamba zikubitana no tajegajega ko ingabo zacu ziyemeje kugarura amahoro n'umutekano no gusubizaho ubutegetsi bwa leta. Imirwano ikomeye imaze iminsi muri teritwari ya Masisi no mu bice byegereye Sake ku birometero 25 mu burengerazuba bwa Goma yatumye abantu babarirwa mu bihumbi bahunga nk'uko ibinyamakuru byo muri ako gace bitangaza. Abategetsi ba leta ya Congo bashimangira ko M23 ifashwa n'ingabo z'u Rwanda muri iyi mirwano. Byemejwe kandi
n'inzobere za ONU, leta y'u Rwanda irabihakana. Leta y'u Rwanda ivuga ko ingabo za leta Kinshasa zikorana n'umutwe wa FDR urwanya leta y'u Rwanda, ndetse ingabo za leta ya Kongo zikaba zikorana n'ingabo z'u Burundi, ibyemejwe nabyo n'ingabo za Loni, ibyo leta ya Kinshasa n'iya Gitega nabo bahakana bivuye inyuma. Komereje ku makuru yo mu Rwanda, reka tunyarukire mu karere ka Nyabihu, aho wa mugabo wavuze ko aziyamamariza kuyobora igihugu ashinjwa amacakubiri. Hakizimana Innocent, umwarimu wo mu karere ka Nyabihu, avuga ko nyuma yo gutangaza ko aziyamamariza kuyobora igihugu, abayobozi b'ikigo bamugeretseho kuzana amacakubiri muri bagenzi be. Umuseke ufite kopi y'ibaruwa igaragaza ko uyu mugabo asabwa gutanga ibisobanuro by'uko ashinjwa gutuka mugenzi we w'umwarimu witwa Ukwisanga Jean de Dieu, aho yamubwiye ko ubwenge bwe bureshya nk'uko areshya. Muri iyo baruwa yakiriwe kuwa 2 Gashyantare 2024 na Hakizimana Innocent, umuyobozi wa groupe scolaire GADPR, Musabimana Odette, agaragaza ko uyu Hakizimana Innocent yasuzuguye mu ruhame bagenzi be, aho ngo yagaragaje ko badashoboye kwigisha. Ikindi ni ukuzana amacakubiri mu bandi, aho avuga ko umuyobozi yubatse akazu mu kigo cy'ishuri. Hakizimana Innocent mu kiganiro yagiranye n'Umuseke avuga ko ibyo ashinjwa ari ibinyoma, ko ahubwo ari gushyirwaho ibyaha by'amacakubiri nyuma yo gutangaza ko aziyamamaza. Ati ikibazo banshinja ntabwo ari hariya cyatangiriye mu karere ka Nyabihu, ibibazo byatangiye mu kwa 7 2023, mvuga ko nzatangaza kandidatire yo kuyobora igihugu nk'umunyarwanda wigirira icyizere. Ese nibasirwa n'ubuyobozi bw'ikigo. Abarambaje ngo ese ibintu biri kuvuga ko uzatanga kandidatire kandi dufite umukandida umwe, Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ni gute wavuze ko nawe uziyamamaza? Ndamusubiza ngo kwiyamamaza ni uburenganzira bw'umunyarwanda udafite umuziro. Hakizimana Innocent avuga ko yahise abwirwa n'umuyobozi w'ikigo ko ingaruka aza kuzibona. Umuyobozi w'ikigo cya groupe scolaire Murambi nigishagaho yahise ambwira ko ingaruka urazibona mu kanya bitarenze n'icyumweru. Yavuga ko uyu muyobozi w'ikigo yahise amurega ku muyobozi w'akarere, batangira kumuhimbira ibyaha. Ati icyo gihe twari turi gusoza umwaka wa 2023, noneho icyo gihe bahita bategura ngo hari abarimu bakoze amakosa bari gushaka kubahimbira ibyaha, ariko ni njye bari bagamije. Hakizimana Innocent avuga ko icyo gihe ubuyobozi bw'akarere bwamushinje gusuzugura ubuyobozi bw'ikigo no gukererwa ku kazi. Gusa akavuga ko ibyo byaje ari uko amaze gutangaza kandidatire ko aziyamamaza kuba perezida wa Repubulika. Yavuga ko mu kwisobanura yavuze ko ibyo aregwa ari ibinyoma, cyane ko nta baruwa n'imwe yigeze yandikirwa yihanangirizwa. Ati mbere nagaragaza baruwa n'imwe yigeze kunyandikira anyihanangiriza kuri ayo makosa avuga. Baruwa arayibura. Uyu mugabo avuga ko umuyobozi w'akarere ka Nyabihu bwe yasabye imbabazi, agaragaza ko bibabaje kuba umwarimu mugenzi we amushinja ibinyoma. Hashatswe impamvu zo kumwirukana muri leta. Umugabo avuga ko ubutumwa bwo ku rubuga rwa Twitter bugaragaza ko umuyobozi w'akarere yahaye umurongo icyo kibazo bwabaye imbarutso yo gushaka kumwirukana mu bakozi ba leta. Avuga ko yafashe ubwo umuyobozi w'akarere yari yatangarije mu nama abishyira ku rubuga rwa X, maze bigera ku nzego zindi bituma meya w'akarere yitaba. Ati noneho ako kavideo ngashyize kuri X yahoze ari Twitter mu nzego zo hejuru, biba ngombwa ko ajya kwisobanura kugira ngo yikure mu kimwaro. Yahise atumaho dosiye bahita bansuzuma, bari barampaye 86 mu manota y'imihigo, twese nta mwarimu wari ufite amanota 80 ku kigo. Ahita ategeka ko hakiza mu muha 69 kugira ngo tabijuririra tumwirukane mu bakozi ba leta. Uyu mugabo akomeza avuga ko yagiye kurira muri komisiyo y'abakozi ba leta, komisiyo ije gusuzuma bimana ibimenyetso by'amafishi. Avuga kandi ko bahise bamwima amasomo asanzwe yakorwa mu kizami cya leta, aho yari asanzwe yigisha Icyongereza, akorwa mu kizami cya leta bamuha Igifaransa, iyobokamana n'ikoranabuhanga, bagamije gukomeza gushakisha impamvu zo kumwirukana. Ati ayo masomo rero umusaruro wayo upimirwa ku mafishi, uko abana bagiye batsinda amasomo bakaguha amanota y'imihigo, abandi bo bagapimirwa mu kizami cya leta. Cyambabaje ni uwigisha fizike abana bakagira 0, yahawe 88%, abona amafaranga y'imihigo, abona amafaranga y'ishimwe. Yavuga ko yaje kwimurirwa gukorera kuri groupe
scolaire Gadeperi ndetse ahabwa n'amanota 90 y'imihigo, ariko atungurwa no kudahabwa amafaranga angana n'ibihumbi 120 y'inyongera kimwe n'abandi, ariko byose akavuga ko abihuza no kuba yaratangaje ko aziyamamaza. Ati niba umuntu atanze kandidatire ntabwo baba babonye umwanya wo kumuhimbira ibyaha. Hakizimana avuga ko ibyaha byose ari kugerekwaho ari ibinyoma, ari ibigamije kwangiza isura ye nyuma yo gutangaza ko aziyamamariza kuba perezida w'u Rwanda. Ntacyo ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buratangaza kuri ibi umwarimu bushyira mu majwi abishinja. Umuseke dukesha iyi nkuru wakomeje avuga ko Hakizimana Innocent avuga ko agifite umugambi wo kwiyamamaza kuyobora igihugu kandi nta kintu gishobora kumukoma mu nkokora.